Njitagwo Karango wa Muraya na toka kwamba kumugeithia na ngeithia wendo wa Mwathani na bado mucokerie ngatho muno. Hakuna kitu mbaya kama kuolewa ukiwa msichana mdogo akiwa kijana mdogo, alafu baadaye after kuinvest anakuja na ile kutumia. Kwanza hiyo kutumia kifua ndio imeniuma zaidi. Nego muhikia weke uria kwenda enda guthie ni athie ni etekere ni ndahikirie ka hiyo kifua ndio kama ungekuja kwa njia ya heshima uniambie mama Muraya, hata kama nilikuwa ona kone ndakuhikirie wekaire tukanini ona korwo yeneke ona kone ngothokirio tweke twina ciana reke tuhikie mutumia ungi. Ni ndironire mutumia ungi na ni mutumia ucio ngumwokira bypass na we ngwakire na hau thutha wa kamakis. Hiyo at least ingekuwa singe feel ile, lakini ne waikaraga tondu niki itakugureire wena ngari githe nduri na ngari githe ndigũkũrehera ng'ombe. Hiyo kwanza ndio kitu ile nifanya nikose trust na wewe baba Muraya. Uguthecaga cindano ngoro. Kunidunga ile shindano. Can you imagine tahe kile kiratu-ini giakwa ithe wa Muraya kwa njia tu ya heshima yani uingie kwa kiatu ujifinyirie tu kwa kiatu yangu. Wone atiriri kama sasa hii tuseme niye ndathie ndoyana na muthuri ungi uratete muka wiguaga ate mutumia waku ri na muthuri ungi urate muka na ni urantrustete urateire muka ama usikie niko na bwana mwingi bwana wenyewe na uko na niko kwa ndo ungesikia aje? Ungefeel aje? Na gutigana tikuga atiriri ati mwatigana ri ate niguguthie uru gutigana gwahota gukorwo ona mwatigana gukorwo ni kugukwagirira muno mo kwagirira ndio maana nasema handure nduritwo ni ngorori nie ni ndamutrustete fiu ta muthuri wakwa na ndirarire ndikuhikiririo ndimuni hapana that if no my first born yako 9 years. Can you imagine mtoto wangu akikauga kinye form 4 ati akorage hapana. Watoto wangu wamekwanza huyo first born. Watoto wangu hata wao wadogo wameniuliza maswali mingi sana na ni watoto wadogo. Wameniuliza maswali mingi sana. Kai baba, kwani baba anakanga na huyo msichana anaitwa Karo mami? Kwani baba alihamanga huku kwetu mami? Kwanza ako kadogo Shiro. Maswali mingi. Mama tulienda kwa Karo. Kwani baba anaendanga na maswali mingi na maswali baya baba Muraya. Na hau niho ndirageire trust yaku tondu ona ciana ciaku ndonenda kumenya uria ikufeel. Tiga kuga tha ici ugo ciana ciakwa tondu ni wa mess. Tiga kuga tha ici ugo ciana ciakwa tondu ni waingira ru ni wona ru ndo waiguaga. No hau mbere nduramaira ciaku iraiga atia. Talk the truth. Na nikio gwelira waliema huko una mind watoto wako wana feel aje, huko unataka kujua watoto wako wanasema aje. Mimi ndio peke yangu najua juu mimi ndio nakanga na wao. Ile maswali wameniuliza ni mengi. Juzi tu ulisikia Muraya akisema hataki kwenda boarding. Hukujua kwa nini? Wewe ulisema tu daiga guthomera kwa na international daiga. Niko na machungu, niko na uchungu baba Muraya. Wacha tu ifike mwisho. Karango, unaelewa, unasikia vile huyu bibi yako Karango, huyu bibi yako kweli ako na mauchungu. Alikuwa ameshahama kitambo na anajua simwekelei naongea ukweli. Si ndio baba Muraya? Nilihama lakini nilikuwa nafikiria kila kitu. Si ni ukweli? Ukakimbia nyumba yako endelea. Huyu mama ni kama anaongea ukweli. Endelea na mama nini? Anaongea ukweli na ndio maana nakwambia. Amesema nilikuwa nimehama. Naam. Kwangu na nilihama kwangu nikaenda kwangu. Na mimi nikakuja. Tukaongea na yeye. Na nikapata huo wakati. Na bado ni mimi tu nilikuwa nasimamia kila kitu. Si ni ukweli? Naam. Nikapata huo wakati amekusanya pesa. Amenunua tung'ombe tuwili tudogo. Wacha kusema tung'ombe, sema ng'ombe kwa sababu ulipata pale kikamuliwa. Huyo bibi umemua miaka ngapi baba Muraya? Miaka 3. Huyo mtoto wako wako na miaka ngapi?
Miaka 4. Okay. Huyo mtoto ni wako? Si ndio? Na kwa nini unadanganya? Ukioa bibi. Kwa nini nataka uongee ukweli baba Muraya? Juu uongo itakuweka kwa shida. Sasa ni uongo gani niweka kwa shida? Nauliza, huyo mtoto ni wako? Unataka niseme sina mtoto? Mtoto ni wangu. Ni wako. Ni wangu. Hiyo uwezi niuliza hivyo. Hata kama nimeadapt mtoto, hata kama nimemtoa kwa children's home nikampeleka, mtoto si ni wangu. Hatufai kuongelelea mtoto hapa mama Muraya. Ni sawa, Karangu. Beta ungesema Judge, wacha waongee please. Sawa. Nilikuwa nataka kwa direct. Endelea bibi. Ndio nasema unajua ndio maana nimesema ukitaka kitu ikue mzuri ama mambo iendelee venye unataka lazima ujifunze kuongea ukweli. So jua nataka kusema kuna maneno nilisema hana mtoto na huyo bibi. Akaanza kusema ni uongo. Mimi sijasema ni uongo. Na nataka gutarĩria na Gĩkũyũ wa Muraya. Mwanarĩ. Mwana ndabatie gũtuĩka subject. Kabongira iga ndĩrahikirie mũtumia ũcio ndamwana. Full stop. Tunine maũndũ macio ura. Henania nĩkĩ? Eni. Nĩguo. Ũrahikirie mũtumia ũcio na mwana. Amũhikirie na mwana. Koguo mwana nĩ wao. Hau hakiri sawa gwenda gotheria hau na ndire da ũru. Tondu ndiraigĩte mũtumia ũcio ndarĩ na mwana rĩu nĩ ũngĩahũrithia kũrĩ andũ aya moneka ndĩmũhenania. Ndio ndũranjũrĩtie. Bati kusema ukweli huyo bibi wa pili Karo umemuoa akiwa na mtoto, si ndio? Niguo. Kitu kingine nilikuwa nataka kujua. Mtu akiwa bibi wa pili unampea mamlaka yote, unanyang'anya mwenye amempata kwa boma. Mamlaka gani? Yaani tuseme sasa for example ukienda mahali unaenda na huyo, ukienda sijui wapi unaenda na huyo. Yaani mamlaka yote mimi mnanikanyangia pale chini, sina mamlaka. Ati unaweza patia huyo msichana gari, huyo bibi gari unamwambia shika hii na hii upelekee mtoto wa mama, acha tuseme mtoto wetu Emmanuel. My first born. Ako boarding. Mimi nasikianga ati mtoto anakuja kuniambia nani Karo alikuwa huku na akaniletea hii, ni yeye aliniletea hii sani, yeye alinifanyia hivi, yeye alinifanyia hivi. Na nimesikia ukiongea uongo ati ulinipigia simu nikakosa kusika simu yako. Ati ndio ukaambia huyo Karo aende a visit my son. Kwa nini unandanganya? Sijaongea uongo. Unajua ulinipigia simu nikakosa kushika? Leo hapa. Na nimesema vizuri. Nilikupigia simu yako. Siku gani? Kuna siku nilikuwa nimekupigia simu. Simu ilikuwa mteja ama ilikuwa mteja? Ni kutokuchukua Leo hapa. Na hatuna na hata usiongee na nguvu sana kama kuna shida. Ongea tu pole pole, ni bwana yako. Hamna shida. Karangu, hamna shida. Hata sisi tumefurahi venye anaongea na nguvu kidogo kwa sababu yeye wanga mtu mwenye tukimwangalia akwange ni mtu wa maneno. Kwa hivyo we are proud. Namwambia hivi. Alafu kuna kitu ningetaka kurequest. Nikujibu hiyo kwanza. Ngoja kidogo baba Muraya, hata siko kwako tafadhali. Shokora sikutaki hapa. Tafadhali. Wacha ni disconnect. Kihiko direnda kumenya uria andu mekuga, direnda kumenya uria andu mekwaria, direnda kumenya uria andu mekunjita, no kihiko direnda. Nie ni njoi ruo ruria ngereirio, nie ni njoi ruo ruria numetwo ni muhiki ucio ahikirie. Akinjiraga ndiwe gwithamba na tondu thaa ici ti hindi ndamenya gwithamba ri. Staki. Ucio oi gwithamba ni ndamutigira kihiko na korwe haha aibu. Kuma mothe guthie na mbere. Maikare maica mega na gutire hindi ngamabuata. Tene. Eke ngamenyere gwithamba mbere. Ungiona mundu urahe muhiki freedom ya gukuruma na kwaria uria angienda na niwe wa gukora mutumia muciarite nake ciana
reke ndige kwaria tu reke nginyie hau no nie kihiko ndirenda na ndaigira haha kihiko ndirenda nie ndirenda guikara muturire wakwa na ciana ciakwa na therie haha nie gatundu kuria thire ni athire na magia kana ucio na maikaraga na ucio na kuga tondu ndiraikaraga ndie na ciana ciakwa therie haha akorwo mucio ucio aigire mucio ucio agiaka igire ni wa ciana ciake angikorwo tha ici uguo ni aricukitwo tigwa ciana ciake nguthie njoe ciana ciakwa thie ngombore handu na muturire uthie na mbere no undu uria wiho ni ati aigite mucio ucio ni andigire na ciana ciakwa no ciana ni ariteithagia tha ici uguo kwambiriria kuhia ni atige guka atumite fake maundu maingi amenifanya ni fake maisha yenye sifai kuka nimefake ngegeria kumu protect no undu uria wiho ni ati for now ndikurora kindu onaki ona nyumba wakire gatundu kiuga ni ciana ciake ni ngoya ciana ciakwa okorwo ndekwenda ciana ciake cikare kuu atutigire tondu ni atutigire na agithie guikara no cio arokaga kuona ciana ciake akoya mbica akihura na ciana ciake no ona tanginina mathaa meri na ciana ciake hau ndemuhithireire no riu ona riu thaici arenda ndimuhithirire akionia andu twi hamwe nigetha nie numwo njoke hau yake anjira gendia kwiraga gutire kundu ngithie endia kwirite ni ndiramenya andikirite haha ni gukiga nie ni njui maria naria ni njui maria neka ni njui anaria nginya na muhiki ucio ndi hau muhiki ucio na hora thimu tabote muthuri ucio akinya gwi ciana ciake ona ndangenina ithaa gwi ciana ciake no undu uria ndaiga na ndaigira haha ni ithara korwo ni ngathina kana ni ngatonga gwake ndigacoka hiurage kiaga ucio ikaraga nake koroma okire na njira ya gitio areke tu ciana ciakwa cione kihoto gia guikara na ithe one nake niliona juzi ndronire akifake ena mwana na ni maheni nigetha ciakwa iriganire o urio igutire mwana wa muthuri ucio nake tigo ciathire nake naku njui maundu maingi tondu ndi muciiri ucio na ni arakorire no ageretie gukunika andu ngina social media nigetha ciana ciakwa iriganire ucio wake atuike niwe wina bata ni ndagutigira muthuri eka urio kwenda nake no kau wagereria ciana ciakwa we ruo ruu ati ni ngathie mwana wakwa esi uria wendete ithe aga converse ngathie gatundu thibitari gwaka njugararaga gitiini ate muthuri ndungimurekereria ni you babe ne ndagutigira mwite nginya ugakua no ndakwira kau wagereria ciana ciakwa we muhiki uyu we ihinda ritathiite haraihu ni ukurihira uthia thukuru kuona muraya wakwa tari we wa muciarire nie ngiumo kihoto gia guthi kuona mwana wakwa ona cukuru yo ni uwe ria muico yanyonete ri ona riu ikai uria mukwenda munyume kihoto gia ciana ciakwa no undu uria ndakwira enough is enough muthuri ni ndagutigira wiki uria kwenda nake ugaikire giothe ukwenda giake ndaciarirwo gwitu keno itari kindu ona riu ndiri kindu ndirenda ona yo nyumba ye gatundu mwenda guthi guikia ciana ciakwa njecikia ine ngucioya nathie no undu uria ndakwira woe muthuri no ndukarangera ini ya ciana ciakwa muthuri ni ndakuhe no ciana ciakwa ndukarange andikana igwe uthiete cukuru kuona mwana wakwa muciare cianyu utiga gufekera andu guku social media wina mwana na ni we ni maheni tigo cio muiretu wokire nake hau ni we ni njui maundu maku maingi no ni urageretie kufeki nie ndi muru he muthuri ucio ndiwe gwithamba na ni ndetikira ndi muru mugete ona ni ndiramuhe stiru haya ni ndetikira ni ndiramuhe stiru na tondu ndagukiheo stiru haya ni ndauma moko-ini make moe uikare nake na ndukaigwa muthenya ona umwe ngubuatite angikorwo ni ndare muguikara na muthuri ucio ni ndagutigira tiga kunithiriti ta murata treat me like your enemy ruo ruria tugereirie ni ruo runene muno ndakwira umuthe nie mwene huthagira ndawa cia pressure na ndiari huthire reke ngwire nona guku ni gwa Triza wanyita mugunda uyu ri ni wa Triza radigwa nyumba yo imatangire ni ya Triza na ndiri mundu na nguri rucio ni ugoka egugitikia ati ai reke ngukuria atiriri ndui ha twiru turandika
Nikuga ndirega ndakurikiria kiu egwitikia tondu wa riri kumba riria karokire guku ri guku ndarioka karo ena gwake anyita na nigetha ndimaigananie ri ngwire undu ungi utoi ri karo he mundu ndona akiuria kana karo ni ari ng'ombe kana karo ni ari nguku ona emwe karo gwake kwina tuguku twiri na nika mugunda njiriga kugura handu hangi tondu ndathukuma ri ni thiaga ngecokaniriria ngiuga nigetha nake karo ndakanecokie uge atiriri nyina Muraya ena nyumba ya matangi iria heirwo na karo niyo ni ehereire ti yake na ena nyumba Gatundu nake ngimwira hau ikaraga ni haku na njoke ngure kamugunda handu hangi na kuruga ni hindike na tuguku tutu twiri na ndirenda kuiganania riria Ngai akuhe mbeca ri ngutigirira nake ndamwikirira tugombe na ndimwikirire tuguku tatu riu ndimerage atiriri nie ndoka gwaku ni ngubatara kuria itumbi na kunywa iria tariri ndaheo we no nyuitha iria wekea uyi maziwa ule ni brother ya Muraya ule etagwa Isaac kwina brother kika uyu ni brother yake aikara guku gwakwa brother ya mutumia brother ya my wife ule nikiekaga arathoma uyu ni ndirathomithirie ararikio uyu urathoma kira cukuru etagwa atia Maju uyu no murie kana uyu ni brother ya Trizo aikaraga guku nu kamenya ati ndiri mundu ndekire uru uri audio erekereirio igakinyira andu ndiui na ti audio ya thaici ndirakwira kaigi tukau na mieri 3 akone gakinyitie mieri 6 ndigirikana video audio ndona ekirekererio ne akundu tuikaraga na guku tutakite nginya Gatundu ciruga kwa Kaesta ke gatanine te mieri iri kuma gaciarwo nire I'm very sorry ati ni ndeto ciakwa cia family yakwa ciatura ciaragio kuma February na thaici turi August twerekeire mweri wa kenda o ndeto cia family yakwa ciaragio nikwenda gukwira ndeto citigathira na kire kiratuma ngure itigathira ri tondu andu aria manyitire mutumia wakwa nigetha ndeto ici iture matingienda mbara ino ithire ndakwira uguo niki ndakwira uguo tondu weekend ino yothe ndirarira ciana ciakwa kairi tukaigua gakiarirwo audio-ini iyo kari na mieri 3 thaici ni mwiritu mugima unjiraga uria ekwenda ndiwe kana no gwakwa tugereire mathina maingi uguo ndiwe kana no gwakwa twahingicanire na mutumia ndiwe ndiwe kana inyuĩ nĩ mũhĩngĩcanaga no rĩu Ngai nĩabatiĩ nyehererie ruo rũrũ rĩu nĩ rũingĩhire mũno Ngai ena hinya nĩ kũnina ũndũ ũyũ Ngai nĩahotaga ti ũndũ ũremaga Ngai Reverend kwenda gugutarĩria na mbere ya Ngai ũrĩa ũraganaga na akorwo tima ndĩrakwĩra Ngai aronjũraga nĩ twahĩtanagia na mũtumia wakwa mũno na ngwenda kwaria ciugo ici ndĩna thayũ wa ngoro na twahĩtania rĩ he kairĩtu gakwa gakoragwo na gũkũ Mũrang'a ngũtarĩrie tu tondũ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ na hĩndĩ ĩyo ndambĩrĩirie gũteithia kana kau rĩ nĩ twagĩire na differences na mamu wao akĩambia kũrakara mũno angĩtaga mũthuri twariganĩtie nake handũ twakĩte ũndũ nĩ aiguaga kamwĩra Ngai ndi ũrĩa gũgwĩka ũndũ kuma rĩrĩa niĩ ndambĩrĩirie gũteithia kana karĩa gwakwa nĩ kwagĩire thĩna na nĩ akĩaragia maũndũ macio maingĩ in fact I'm very sorry kuigua atĩ audio ta ĩyo no ĩrekererio nĩ mũndũ
tondu ndiari karekererio no muthuri ucio ni anjirithia atiriri God forbid mutumia waku angithi egere ngero kana agere mwana ucio we ungitura njera na ndungigakorwo na uma ndungigakorwo na kihoto kia nikigwathiaga na ndirakwira hindi ukairitu kau gakwa kau karetwo Wanjiru gakiakinyitie mieri 3 akone gakinyitie ndingiririkana wega no kaiganaga uguo na niĩ hindi mwenire ndarekondire na nĩ njũĩ ona mutumia wakwa nyina amuraya ena video tondu thimu ĩyo ndamĩhũthagĩra hindi ĩyo uria ikinyite kuri andu acio ndiũĩ gwakwa nĩ kwagĩire thĩna na nĩ akĩaragia maũndũ macio maingĩ in fact I'm very sorry kuigua atĩ audio ta ĩyo no ĩrekererio nĩ mũndũ tondu ndiarĩ ikarekererio no mũthuri ũcio nĩ anjĩrithia atĩrĩrĩ God forbid mutumia waku angithi egere ngero kana agere mwana ucio we ungitura njera na ndungigakorwo na uma ndungigakorwo na kihoto kia nikigwathiaga na ndirakwira hindi ukairitu kau gakwa kau karetwo Wanjiru gakiakinyitie mieri 3 akone gakinyitie ndingiririkana wega no kaiganaga uguo na niĩ hindi mwenire ndarekondire na nĩ njũĩ ona mutumia wakwa nyina amuraya ena video tondu thimu ĩyo ndamĩhũthagĩra hindi ĩyo uria ikinyite kuri andu acio ndiũĩ no kiu tikio kiari kindu kiria kiari gikarekererio ciana ciakwa ikiguaga no niĩ ndiarekondire tondu wa ki ndarekondire nigetha muthuri tawe ungikora rucio nguite tondu niĩ reke ngwĩre Reverend nĩ njiguaga bara iria ngereire no ngome njage gukira nĩ ukamenya atĩ ndirĩ mũndũ ndekire ũru uria audio erekereirio igakinyira andu ndiũĩ na ti audio ya thaa ici ndirakwĩra kairitu kau karĩ na mieri 3 akone gakinyitie mieri 6 ndingĩririkana. My brother, tunakujua. We know you very well. And I personally, I know you. Na hutaanika mwingine. No, it's too much. No kire kigituma uke haha gutinda ukiuga ndutaithagia ati twina grudge iriku ingikumenera kinie Karuga niki tungikora tugitania nawe ndujokerie gutire kiu kigituma uga gete ni nguthuire ri ndirakumena nyendeu nyende githaige uyu Etu ndiroria ndungihota Karuga nikio giatuma nyingira live ino na nie ndingagira live cia cha icio no ndaingira ngwire atiriri mathina maku matingithirira haha hari githaiga uyu mathina maku we ni uyi na hindi ria andu othe matagakorwo mariho nie ndigatiga gukorwo ndi your brother ni uranjigua Otiga guthikiriria mundu uragutara uru umenye nyumba na rika itiuma naguo my brother you are still my brother na nie ndingiaga gukwira uguo na nikio ndoka haha ngwire ona warikia kurenga live ino ucoke uthii uhingure okou uingire nyumba ukome wina thayo no maundu mwingi guku magutindaga ugithukiria andu aria ngirwitwa tigana na Karuga ni uranyita nie na thina wakwa ti ucio thina waku ni uriku thina wakwa uma riri na tondu wanjira nyume nyumba yaku ri riu thie ndirakenda ndikanya wira na Karuga ndakurira thimu ndukioyaga Karuga ndirakuria atiriri ni werwo ume nyumba niguo ndakwira angikorwo ni werwo ume nyumba ri na ngiuga nyumba iria uguthamira ni nguriha niguo no nya nie ndwanjiria nie ndiui wewe Koko we no igune werwo ume nyumba no Kariuki akwirire ati ureka mama ti akwirire ati nyumba ni ngũkũrĩra yoyo kaga matamurie ndari anjira ni mundu anjire no Kariuki kwacheni kutumia watu vibaya gwenda kukwira kigo giki
gukorwo ni muciaranirwo na Karangu ri tige tumike iganu gya guka live ugaga ati ni brother ya Karangu ndirenda kwiyuraga na kire kira tuma ugirenda kwiyuraga ni uramenya ni maheni, you know deep down your heart ni uramenya ni maheni, ni urajigua ndirakuigua ndiri undu ngukwira ni ngwenda gukwira ni ngwenda gukwira ni ndiri na yawe ndi munene gukira cai uyu ndige gukua uri ogutaririo uguo ni agutarire wega, you will remain to be my brother, ni urajigua ndugatiga gutuika brother yakwa tondu wa uga kunyanika guku ugutura wi brother yakwa no wike uri muthu umenye wega your brother uroka gucaria haha bana rarokiuga gathime ni tondu wanyitirire ona thaicio ngibata support yakwa uke unjethe tutikuona na TikTok urajigua ndiraigua no riu Karangu nenge kunyita ati na thimũ yakwa kuria ndũngĩnjoera ndada gukuria atiriri urenda kunjuria unginyita ati umuthi taru ici gwakwa ri gwakutoi we niki gya kutoi tuache hiyo pusi wagumukagiria maritwa tuhu it's upon onenyo mathikiriria uyu ni my brother ndigimukana ndiuga my brother mundu kwenda kumuteithia angikorwo ekwenda kumuteithia ni amuteithie no atige kumuteithia kiugaga ati Karangu ni ateithanagia na ndangiteithia brother yake. I have done my part na ndire munogu niwe ndinogetio ni brother yakwa nie my brother ndanemete egwakwa na kuwera ikara na aikarete nyumba from 2020 na nie ndingiruta my brother nyumba itaramenya kuria athie guikara koguo ndeto cia guthukagiria maritwa tucieherere piu akorwo ni akubatara uteithio ni ateithio no ni ateithio mutakugweta ndeto cia Karangu family itu tucieto turi ciana 10 kungituika ati aciakenda ni meguka haha githago gutorohea na cari wa Karangu na gutire mundu agoka haha kwaria ndeto cia mundu ndangioka kwaria ndeto cia mundu mwega maita macio mothe njigite wira ndari hindi akugite ni ahetie wira akaria wira ngiigaga mukwendaga kuoya kapati karia koru murareheirwo mucene haha muthenya ungi ni mundu mukauthuirie oro uguo tuhu murauga uria hinyiriirie family yakwa na ciana te ciana ciakwa na iraragira ngekira nie ta mundu nie mundu utari hakiri hota gwikira ngari maguta tathia gateithia andu no ngatiga te ciana ciakwa ikirarira muthenya umwe kiria muhandaga no mukagetha nijiguaga ruo runene muno hindi ria ndiranikwo mutumia ucio waku uyu ni my brother uwe ati ndingimukora ngeti gwakwa ndingahingiririo we gutiri handu ngwariire mutumia ucio waku no waugire ati thina wakwa nawe aratecwo koguo tiga kurumana ni ndariho we Esther wanjirire thina wakwa nawe ati ni ndarigiririe uheo mbeca cia mathiko na ngigukirira mbeca cia mathiko kogurukaga we mamuthuri guo nonsense tiwe waugire uguo we kogucagia bangi Karangu kogucagia ciaku ni ndagiririe heo ati ni ndagiririe ciana ciaku heo kihoto giacio kogucagia bangi Karangu mbeca icio ndahurire thimu ngiuga Judy aheo mbeca icio ciothe na ngimuhurira thimu ngiuga aheo mbeca icio kogucagia bangi Karangu tutige maheni ni twahitanirie gukure ni ndirakwanika na mutumia waku kuhinyiriria ire ndakuhurire thimu riu ugetiga kumuhinyiriria. Karangu alifichilia shoga wa Amerika. Huyu Karangu shoga ambaye alikuwa anadinya ndegenye. Huyu mutikatume usitume nifunue yote. Huyu akanitumia ule bibia ule Muhesh wa Katondo South. We Karangu, you don't play with me. The Jacqueline, don't be threatened. Nobody will threaten Triza. Nobody will threaten Ese. I swear by God, we are going to do everything possible kuhakikisha hii Mokorino. This Mokorino is a very munafiki. Let me tell you something. Anatutengwa na wanawake. Let me tell you something before God. Huyu Mokorino ni munafiki. Anakula pesa ya wajane. Anakula pesa za nyumba za wenyewe. Anakula pesa za wamama wa Gulf. Stop enabling this man. Esemeni hatutawahi changa kwa Karangu. Karangu anapeleka watu rehabilitation, wako na depression, anacha bibi yake akiwa na depression kwa nyumba akufe.
Karangu anaenda kutuzia simu za phone place, anaacha bibi yake hata ana simu. What is he telling us? Kaimo yako watairigo, I'm back. Oh, I'm back. Tell him I'm back. Nilikuwa holiday. I am back. Karangu anauza simu, bibi yake ana simu. Hata chai mgudha ororo wania. Museme niongee yote nyinyi. Huyu kasichana Karo anatukanaga bibi ya Karo. Hajui kuoga. Anamtumia message hajui kuoga. Last time I brought the story of Triza, I brought a 10-second video. I have a whole almost 20 minutes of that lady telling us what she was going through. When that Triza came here and said things, akinesta Bambacho walipigwa, wakaambiwa mnaharibu kwa wenyewe. Nyinyi wote mumeona who Karango is. Karango is a pretender. A big. And today I have noticed that wasani wao, marafiki zake, kwa nini hakuna mtu amemtetea? Even his own brother told me today, and I swear by God, his own brother told me I don't support him in everything he does. He has told me, I swear. Nilimwingilia Facebook, nikasema brother yake ni shoga. Akaniambia Githaiga, don't harass me, don't insult me, don't attack me. I lost my Facebook because of him and I don't support him in everything. Musikubali kuwekwa chini, je watu wanajua polisi hapa. Musikubali, no we are not. Hatukubali and we are not and we will not be. Aikoro Karagu, aikoro wina Bolstano. Mi kujeni muniue vile mnawaga wengine. Ndio anapiga simu. Oh, huyo ni Priscilla. Nimewapigia simu. Nimepigia Priscilla. Mpigeni akuje hapa. Nitafute kwa WhatsApp. Abele kile Priscilla akuje hapa, we have to solve this. We are not going to let this Mokorino atake advantage. Hata ule mama mwingine aliosha meno juu akaachwa chini. Mutigete kile nywe. Mutigete huko watairego. Musikubali kubeba kama irego. Na nyinyi mama wa Gulf mwenye mnachanganga huko, msikwe mnachanga. You cannot changia for somebody apeleke watu rehabilitation na tuko na depression na bibi yake anakufia kwa nyumba. Mwenyewe anakufa na depression kwa nyumba. Amwezi kwa mnafanya hivyo. That is not. Hapana. Huyo Karo anatukana bibi yake. I am here with authority today saying, kujeni mnishike leo. Oh. Githaiga is back. Karago, sit down. Don't impashe. Na aria marakiuga ni ndutirwo kiremba mumenye kiremba giki no uria ndikiohire rucini. Yeah, no problem. Ugwambiriria ha kade mutarĩrie uria kuthire nigetha tunine maundu maya mothe. Muthenya wa umuthi nyuma na invitation ya kuria gwitu Murang'a, nyuma na mucemanio wa mbere uria nguthia kuonana na andu na ndathie mukawa-ini umwe na tuonana nao, ucio tiguo wima na thina. Ndio Murang'a ndahurirwo ni murugamiriri munene wa njera ya kuria Murang'a itagwo Murang'a GK Prison, ni akwendaga tuonane nake na ndamwira ni wega tondu ndiramenya aria makoragwo njera ni aria manyititwo, ni aria mohetwo, ni aria metereire kuohwo, na aria magietereire kurikia kioho kiao. Ndamwira anjire niki kingibatarania tondu unduire wakwa ni gwika wega ngure thie nacio. Ondu ndona kana Latif karatuika ati ni borithi cihonokirie, ni wega ndimwire uma uria kuma tondu ni wega ndimwire gukinyire hau atia. Na ndinoka haha ni undu wa kindu kana kina, ndinoka kwaririria maundu maria marathie na mbere, no ndoka haha tondu ni ndaigua riu ni murathie muno, ni murathie muno riu. Mukawa-ini uyu wa Sagas I think njukire thaa 9 ndoka ndathambirio ngari haha
na ndaikara haha na ndaingira igongona ria Njoki wa Ndegwa haha ndacemania na arata akwa haha na ndie ndirauma no riu mundu gucoka aume na kou aingire life ambiririe kuga ati anga ni ndakidnapana na guku kuu ni kuhuthia riu ni murahetia riu ni murahetia ciana citũ riu tiganai nani plani yao nira succeedire no mutigane nani andu aria manjui ni moindire ndirauma haha ni manarata akwa haha ona matiumite haha ani nguconoka muno mundu akigeria conflict maundu-ini itari na ni kwenda kuga kiugo giki na ni wega kimenyeke mutumia ucio muraririria ni mutumia wakwa no nathiururuka kuri ariuka no gwakwa mutigane nani ndamuthaitha mutigane nani ndiri handu hiteirie mundu nakorwo ni hiteirie Ngai ni ndimuhiteirie no ndikwenda maundu maingi mundu gwitwo Karangu na ndugatutaririe ringi uhoro wigie mutumia ucio korwo ni wakwa tondu atumia ni moraga na magathie korwo ni wakwa ingiamugirire o muthenya ucio na kiria arabatara umunengere mutumia ti mburi mutumia ti ng'ombe mutumia ti nyumba mutumia ndahikite tondu ni agite gia kuria mutumia ucio he kindu aragite no ni ndakwa device ta Bishop Kiama ni korwo ni wakwa mayanga igwire undu umwe ndi mbere ya Ngai itegwitigira mundu ona ekorwo gekwao na ni wakwa na ndi mwendete kaba guthii uria guguthie no ingimugira hapo ugira mutumia ucio Karangu ucokie mucii no tige gutinda ugicirira mutumia ndaciragirwo kuna kesi mutumia ndaciragirwo ugire triza ucokie mucii no nduria arenda wike umwikire guo ini atia Kana Karangu ni ari hahe sendo mwakomere gitanda gia thibitari mundu ko etoro thaka ino kai koma tiga toibureirwo ni miri arakarite miri wa hece akirakara kimbura akiuga muthuri wa kana etoro thaira na kainuka karama bangana na Karangu ke hothithia aririkana iyo ni wira Karangu korwo ni ohoka kundu ari Karangu thamire ndikana imete China kana na kugutagwo India kuria tuire tengeraga gatuhothithia milioni magana gutukama India kuruta gondu na ngiri 30 turarutire ire twere muthenya unge turacangire milioni ngiri 30 ne ngiri 24 guthie India twaturate na Karangu milioni 5 atware gatika muthurume ungi maratuire matengeraga nako getagwo John timara ni kora maitho gakinya India makahinguka makaracoka rimwe chwa ta thitima yaketio hua na marorete ira mundu akaimba maguru rucio makaimbuka ni tutiamenya ni kari kiguru rekira gia plastic to India gutire kindu gitendagio athire kigura maguru meho aruto kona kuhana gwake ta kinya mukirega wikiranda aturonanagia kuguru ria kuimbite gwakinya gwaturikaga menya mumako gura maharukagio to ione Karangu to ione handu Karangu ri na mugetikia Karangu ni mukora Karangu ndari na audience munyite ona icio murona gacietagwo boti hinde muronete hinde ya mathiko ma beti mukonage na ndungiri ko maramona cietagwo BOT no thio Google boti ni ndu ti andu muronaga ni andu ngiri mwe kana igiri maramona ngiri kenda ni nyanya ni boti ogo niguo muhenagio nginya mukadivatice na andu te maronu ni andu ngiri 10 ni boti kanitha tikena andu ngiri 10 na 3 ngiri 20 marona cietagwo boti gutura nyumburaga thiri ciothe cianyu nigetha andu makamuhe nginya advertisement na mwina view nyingi na ndu mwina andu ingi maramona TikTok nako ni boti. Haya, so mimi I'm here because ya chai ya education Karangu. Ilikuwa kitu last year nataka narudi nyumba kidogo ndo kwa sababu kuna clips zimeachiliwa leo kwa Facebook hata hapa TikTok. So last year sometimes kumbuki ni lini exactly
I got a call from one of the gospel musicians. Akaniambia bibi ya Karango ananitafuta. Nikamwambia mpatie namba yangu ndio hii, mwambie anitumie WhatsApp nimfanye nini, nimpigie simu. Akasema haezi kutumia WhatsApp kwa sababu amenyang'anywa simu ambayo yenye iko na WhatsApp. She only has a katululu. So nikamwambia hiyo katululu basi nipatie namba yake, mimi I'll call her direct call. Sasa venye nilimpigia aliniambia bwana yake alitoroka nyumbani kitambo. Hakaagi huko na akona a lady, ana date lady alimuita lady wa matatu. Sasa simi na kuaga Facebook, so I already know who this lady is kwa sababu ameandikwa mara kadhaa. Nikamuuliza sasa unataka nikusaidia aje? Akaniambia wewe mimi nataka unisaidie uanike hizi story ndo at least nisaidike kwa sababu niko na stress, I'm dying na stress kwa nyumba. She said ati yeye kuja hapa na nitandika and he doesn't help me na pesa nini, he took my phone. So venye mimi nilifanya, ujamii I go straight to the point. After kuongea naye nikamwambia let me get back to you, acha ni deal na hii story alafu I'll get back to you. So I called the lady, uyo girlfriend wa matatu. Yes, I called her. Nikamwambia hello, hata wakitaka yani they know what I'm talking about. Hao wawili Karango anajua, hata huyo girlfriend yake anajua. Nikampigia ilikuwa kitu saa 5 za usiku. Nikamwambia sasa nataka kukuuliza swali moja. Mbona unakubali bibi ateseke nyumbani na wewe ndo unakaa na mume wake? Why are you letting the wife being tested? Yani unakubali ateseke kwa nini? Amenyang'anywa simu, mbona unakubali? Mbona usiongee na huyo mwanaume? Akaniambia mimi hata sikubali achapwe, yeye usaidiwa, she's lying. Nikamwambia but haezi kuwa anadanganya kwa vile anaongea hizo mambo out of the blue just like that. Amke asubuhi aseme anatandikwa na hatandikwi. Na mbona usikumbushe huyo mwanaume amtumie hata pesa at least? Unajua aliniambia nini? Aliniambia oneha hadi anake. It's getting interesting. Aliniambia oneha hadi anake. Mind you, I said saa 5 za usiku. Yes. So hedati gwata niro hau. Ni mushie, mishi ni dogo. Ni mushie. So I spoke to him. Nikamuuliza why is all this happening? Like mbona bibi mnatesa nini? You spoke to him with the same phone. Alipitisha ukasikia ni yeye amepitishiwa simu after kwa matatu to the wonderful. Yes. So nikamwambia nikamuuliza kwa nini mbona mnatesa bibi nini? Akasema ni maheni. Ati that woman is toxic. That woman ananichukanaga. Nikamwambia lakini huyo ni bibi yako. Unakubali ateseke na yeye ndiye analea watoto? Akaniambia hapana, mimi simtesi, hata ukitaka nikutumie statements za pesa naweza kutumia uone vile namtumiaga pesa and so on and so forth. So after around a month, hizi voice notes umesikia zikichezwa leo, ile ambayo umepata leo yenye AC anatajwa hapo hivyo, hizo zilikuja 1 month later. After conversation. After the conversation. Lakini sasa mimi nilikuwa after some time venye nilipigwa simu nikapata hizi voice notes zenye mmesikia leo. Nilimpigia simu tena. Karango sasa direct. Nikamwambia mbona hizi voice notes zimetokeleza, what's going on? Si ulisema bibi unaangalia. Akaniambia wewe dakonya nika. Haya, so mimi am here because ya chai ya education Karango. Ona mucugia kagwa ndukwa koni andu othe. Ona mucugia kagwa ti andu mamage gwakithia mucie. Wahe Jesu ni uhoro waku.
ugoka guko kinaga ni sagete kure bakuna reke ngwire ndaguthaitha madamu coka gwaku no coke gwe ciana ciaku ici nje itana kwananga ici nje itana kuharagania ma ici itana guthugitana gutumira rume magukunyarira macoka gwaku amatana kuonia njohi na umara na ucagiru ria menaguo manga icoka gwaku ari na muthuri waku nima ni uhete irio nima wena thina bakirie witikire maundu mahana na mwari na ugi ori okure na ni ugwikirwo na muthuri waku ni araguthaitha wina munyakari ndigiraitha mundu waku ni araguthana kuroka mwari soka gwaku muthie mwarie. I am begging you, soka mucie waku thie wari na muthuri waku thie gwe ciana ciaku ikara kuu gwaku aya mangikwira guku nja ni kururu guku ndi kwacoroka gucindana nawe turia tuturona utu makareta tukaguruka twega tumaka tunini uma gwaku hemio gikici na ndingatetwo ni mundu thie warie na coco wanyu ni gukuhe uhoro arie na maitu guone gukwira uhoro ikara kuu kwa muthuri waku ina mikorofo itigana nayo tigana mikorono ino iraguthaitha irakwira haha Mwana, duka ya baba urabire kurogamio we. Urabire kurogamio kwa mikoro. Uramodo udukinyotari weka. Otoe utaramenya ni atia. Nigala won ni kegwire. Na wero geyo ine. Mauku gabi ugutosoma sura sigararagio gwo. Nege kinyoke na gusoka kwa ugwaku. Gakura ndo gacoka. Ndukahota ginya gusoka kwa ugwaku. Let me tell you. Ya guthaka na mikorano ya social media. Ino ni mitwira raga guku. Ikioka bia kirumanaga. Andu mararaga makiruta nguma kiranagia njaga nikimaruka gukwariria. Marakwariria ki? Aya mani kite siga cio ciothe cia thiri marakwarĩrĩria ki ningi maragutetera mundu wakite mucie wake mucie wena heshima mucie wena ngai kaundu kau kanini gakwitania na muthuri no karatuma otuma orogarogio guko tagetheri kana ta mutura wa ihe bana kiri maina wa utiji ta bothikiri to ningire umeana kindu gitagwo facts. Let's be honest na tondu wona guko gwako gukwana ri tondu ni maragia ri kurwa ri guko gwako kungina bara kuina murari guko kungina bara. Let's be honest. Tondu umenye sometimes on a weekend niwe wathambire kaigure akambusho biu niwe wathambire ciana ciakwa ndithi nacio Naivasha na ndanumire ndakiuria atiriri tondu matura manyariraga ũguo irwaitie marĩkũ niĩ njĩkĩte Tiri maina wa utiji kitu aliororo wama tondu rwa giye ndobia kwa woni Facebook ni mutindangi mira ngeire ciye ni kitukuru ni rangira kuya ndo kinyaga mundu gutomaina ukona this too much maundu mane makirire muno na rugi thaiga ni unyarire muno nawe thaiga ni unyarite bothikiri maishi wa OTC Batio godomeno ndukuganie batio godomeno nigwe woni hiri bara yukagira na ndire gukureria my brother mwenye umuthi waduta kuo wacoko wanyita ndigiri jokia kuo return me there ekuna kule ndinyetie muno yes no waduta kuo no wanyita ndigiri this is too much Yaga kinya nduga tulika kutakele thirikari. My brother even have your number. Ndugurude kwa ni ali leo. Muleti muno mwako oyo winyiwe. Nimekuwa broke fuda hii. Mutigage senene. Yoni meri merito. Ede na tino kugani. No giya Teresa Mendoza achoke gwako. I can't. But you go to men. Wale agakima kega deva.
Takuthikiriria. Ndenda nyume ya kindu gitagwo fact. Getha yenu waigua. Na githiga tukatishe kunyanika ringi. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Munena kwa ni ali. I can't. Munena kwa ni ali. I call you vipi utiketie thino alia. Dagutikira ogai. My brother, dagutikira ogai. Wewe alia. Unakumbuka venye tuliongea na wewe? Na hapa tunataka kuongea ukweli. Ukaniambia before acha nikwambie, unaona ile kitu iko? Elewa kwanza. Karo anatumia simu gani? Ali upgrade, alikuwa na iPhone sijui ni gani. Tukaenda phone place. Aka upgrade na iPhone 15. Yeah. Mimi nilikuwa natumia simu gani? Unakumbuka wewe ukiniambia Mama Mraya? Nakuuliza swali, mimi natumia simu gani? Yako sijui. Hujui. Sijui. So kwa ni mimi huyo iPhone unataja hapa alikwambia sijui, wacha tuanze kutaja kampuni hapa, sorry to say. Pole, nimeomba hiyo msamaha kwa kutaja kampuni hapa. Kitu nilitaka kukuuliza, huyo Karo anaenda na gari gani? Gari ya Karo ni model boriko. Gari zote ni zangu zote, hata yako si una. Yake yenye huwa naenda nayo ni gani? Hadia. Na mimi yangu naenda na gani? Demio. Oh, okay. Alafu nikuulize swali. Nani alinunuliwa before? Gari. Mwagurirwo mbere yole oge. Bibi alibaiwa Demio before. Bibi wa pili akakuja yeye juu ni mgeni akabaiwa Haria. Si ndio hivyo ndio kunaendanga kwa ndoa. Kwa kina ndoa kisi ni kukali. Unaenda hivyo? Mama Mraya, hebu ongea ukweli. Si unakumbuka tukiongea tutachange gari yako? Sasa hatuko hapa mambo ya kusema tutachange. Tunasema mambo yenye iko saa hii. Nakuuliza hivi. Juu hiyo tulisema haikutimia. No. Nakuuliza hivi. Si unakumbuka tukiongea na nikakuuliza na unataka nikuchangie gari. Si ni ukweli? Tasuka leke mo nyore mo menyete kunuma. Ndio ndiko soka ukira. Ati toa hiyo tissue kwa kichwa. Ui! Unaenda ndio kuso kiurute. Guy, anyway. Ndio soka ukira leke. Ati ukiona mchago inaendelea na hakuna wizi, jua Karago hayuko. Kimenyera no mukona ki. Musago yo urathiaga na mbere. Ni ndiri hau. Ni ndathite India na njira ciakwa. Na rĩu ndĩgũkũ India ndĩtarie Super Metro ikinya niĩ njoke Kenya. Asa guku gutikuwa na Super Metro. Sitikuwa guku. Oh, Super Metro sitikuwa guku. Sawa. Hii ni maajabu. Mbona nitikira ringi? Musago ucio wasakirwo 1.1 million. Na niĩ cia yakwa yarĩ ngiri magana mana. Asa, we wagirwo kumera we be innocent. Njagirwo ko innocent. Hatirĩ kĩndũ we waheirwo. Hatirĩ kĩndũ ndaheirwo. Hatirĩ kĩndũ niĩ ndonire. Makire yangu. Uranjira ndui. Digo so ni ate ukona VPN ya kuingia Facebook, lakini una VPN ya kuingia TikTok. Shetani wewe. Kwani wewe unategemea VPN? VPN kama imekubali Facebook, imekubali Facebook. Akiko ndio TikTok, ndio na TikTok. Ndio Facebook. Na nini kuingia Facebook? Niko soka gwitikira ringi. Kwa Muraya no ndiragucuthiriria ha ndirica-ini ni uronire ni ugukwa mundu ni uronire ni ugukwa ni undu wa pressure we no ukue atumia eri
Ogegekua umatigire nyumba na umatigire ngari haya nio ukue haya ni oyaga ukua pressure na oyo ngega kwa pressure no tugucuthagiria handrisa ine rise maroripo nona riu kwa zorare na mundu ranyitetie mundu no ni wega muno gukianirira gukiuga wina atumia eri niguo tugakimenyaga uyu ni wa Karangu ona ngegera wa gatatu na wa kana ti uru fata no kuga it is what it is no kire kirangenirie ni kuona ndama wa Baba Spare we ndama we ati ukiuga ati mambo yote sasa imeisha. Sasa tutaongea nini? We tugogo wewe ndaga gutuika mutumia wa keri kumbe ni kaundu wirutire kwenda gutuika mutumia wa keri handu tutigukwenda mutumia wa keri we tunakuonea bali ugatuika mutumia wa keri handu hangi kwa Bishop Ben. Hasa kwanza ona ndage gucokerera Bishop Ben tondu wametire ihe nduraririkana wametire ihe ukiuga ni cinyuaga gwaku na sikaria ugita mundu kibese nage gucokerera rucaria hangi hari ukwenyitirira andu 40 makenyitirira mundu murume omwe mamwire turenda twitanagio nawe wenyitirira handu hangi riu kuguo ukenagira maundu macio magutikana atumia eri mutumia wa keri Ngai mutumia wa keri uciarite na mundu ungi ugatuika mutumia wake we ona tunyani ni arengiro ciara. Anyways Karangu, congratulations ni wekaga muno na ni turagucuthiriria ha dirisa ini tugutura tugucuthiriria ha dirisa ini tondu wa riri tondu we ukoragwo ha mbere na no nginya tucuthagiriria kana mutumia waku wa mbere ni uramuthambia reke thambage na iria mutumia wa mbere thambage na iria mutumia wa mbere ariage nyama riu aturie my dear. So anyways congratulations ni turagucuthiriria muno alafu ri ngoria tiriri Karangu rise maroripo wariragira Dubai niki ati wero ina mundu ungi maithori macio mothe ni makarikava riu nawe. Anyways tukiugia atia congratulations just for na begore Karangu kanu kau ade gai sawa tafadhali please ni atwara nike Muriuki gai do thikiri just for once Odo arire Karangu ri yaguire wana amai muthikiririe ndimwira kindu kimwe Karangu ni aguire wana ni ngiira maundu mothe nikaficha kila kitu ndio nyothe mukigua guku kani mutita muginu muranjira kigithe rajeta raici ndirathie. Karangu wa Muraya, let me address you my brother. Nimesikia wewe na Triza you've been married for 13 years. Hata mimi nimeoa 13 years. So na ninaelewa mambo ya ndoa ni ngumu sana. Shida tunazipitia kwa ndoa. Ni vile zenyu zimekuwa broadcasted online na kila mtu anaongea juu yake. But mimi personally nilikuwa nataka nikuaddress wewe. Wewe Karangu nikuaddress nikuambie. I think kuna kitu bado haujaelewa. And nimesikia nilikuwa live, nikaona ukijaribu kuexplain your side of things na bado hujashikanisha ile kitu happen. Kwenda kwa mizizi, the deep, ile shida iko kubwa. Bibi yako ameumia. Kuna damage imefanyika kubwa na wewe ndio umefanya hiyo damage. Uko part of hiyo damage. Bibi yako Triza ako hurt, ameumia sana. To the fact that anafika anasema hataki anything kudu na hiyo ndoa. Ameumia. Nilisikia akisema trust imekuwa broken. Na sijui kama umepause kusikiza haya maneno. Amejaribu kukuongelesha in so many ways lakini bado
bado hujafungua roho kusikiza, bado hujanyenyekea kusikiza. My brother, bado unajaribu kujustify why ulifanya vile unafanya, but you're not looking at the problem. The problem ni bibi yako Triza anaumia, ameumia for a very long time. Wewe kumjengea, wewe kumnunulia gari, wewe kumnunulia simu na hizi vitu zingine material, it will not fix anything. Kama ni kweli unataka kurudisha bibi yako, my friend, one of the things, the first step towards kusolve anything ni kufika to a place where you're honest. You're honest with yourself. Na uko honest kwa ndoa yako. Na unasema utasikiza. Usikize machozi yake, usikize vile anasema, usikize juu analia, ameumia na ameumia sana. None of us are perfect. Mimi siwezi kuja hapa nisimame, mimi najua mimi nimekosea. Na kuja nikwambie hivi kwa sababu this is part of my experience. Pia mimi nimekapitia. Juu kwa hiyo miaka 13 pia mimi nimechoma. Na for the longest time nilikuwa najaribu kujipiga kifua. Najaribu ku-explain my side of things. Naita watu, naambia side yangu. But until the point nilifika, nikanyenyekea. Nikasikiza bibi yangu ile kitu alikuwa anasema. That is the time nilianza kurepair vitu. Sasa anasema amechoka. Trust iko broken. There is nothing, hakuna amount of money unaweza mpatia saa ama amount of talking unaweza mwambia saa ya kufanya urudi. Saa nyingine distance inakuanga mzuri. Pengine umekuwa so blind kwa hizi vitu zote zinafanyika. But it is time wewe saa nyingine ni mzuri upause back. Usijaribu kumforce arudi. Pull back kidogo. Jaribu angalie what is the part that I played kwa hii kitu. Mimi ni Mkristo kama wewe Karango, my brother. Na wewe na Triza, I believe mlikuwa married in a church. Na unajua vile Biblia inasema man shall leave his na pamoja wakuja pamoja hivi. You went outside ukaleta bibi wa pili. Au kumwambia. I don't know out of what the reason behind that, but kuna so many things za ziko until ufike mahali mtu wangu, my brother, ufike mahali utake kusikiza hii kitu. You can never fix hii kitu. You can never fix hii kitu. And unfortunately until umsikize na usikie vile anasema, hii imeenda. Na ati si move on, wachana na yeye. Nili move on, but mtu aache kushida akikuja kueganithia na ciana ciakwa. Mtu akimove on, si move on na familia yenye yako nayo. Mtu kama ali move on na hao wenye wako na wao na wazae wengine waongezee familia ikue kubwa. Wangu wachane na wao. Hala? Nani aliwaambia sija move on? Nani anafuata mwingine? Okay, nani anafuata mwingine? Mmeniona nikimfuata wapi? Juu mjue sija move on. Mtu a move on, azae watoto wengine na huko, a move on. Tujua ame move on. Kwa nini utasema ume move on na bado unatufuata hapa? Hala? Lakini unampenda. Yokolia ciuria icio ni ndiuragia ciuria tu. Ati ndiendete family yakwa. Ano cio nowe ngwenda kwira. Ukigwa to ngimenda kungira. Maikaraga Gatundu. Kidogo saa 8 ya usiku tunaamushwa na notifications za TikTok.
Kumbe ukipenda zaidi 1 Corinthians mwenyewe alienda kwenye koti ICC ya TikTok. After kule akapata panel ya majudges Suga Shambi, Githai Gachagua, Madam J, Pastor Kanyari na pia akampata complainant ambao ukipenda zaidi ni Triza Amor Demivida. Jesus Christ. Maswali zikaanza, jamaa akaambiwa tulia. Tulia sasa. Sasa hapa si pale ulikuwa unajitawala. Hapa ni unyamaze, ulizwe maswali. Swali la kwanza, swali la utata. Nani anauliza? Sasa ni bibi ukipenda Amor Demivida. Triza. Akamuuliza. Anko. Ukimwoa alikuwa na mtoto? Alikuwa na wa miaka ngapi? Mwekana miaka ngapi? 3. Na mtoto mtoto ako na miaka 4. Kwa hivyo ni wako. Ni wangu. Uliza. Akusema ukweli hapana. Unasikia lion. Tik. Na pale wa Munyoro Gatundu alikuwa amesema aje? Akasema pale alikuwa amesema ako na ng'ombe. Hapa kwa koti anaulizwa alikuwa amesema ako na mtoto. Ako na mtoto. Kule wa Munyoro anasema kwa ule mtoto ni wake. Lakini pale ICC anagongwa ngumi moja. Hapa kat. Below the belt. Akasema nakubali. Si wangu. Ni vile tu mtu anajipataka. Wangu ikora. Kidogo akaulizwa, na sasa tunataka utuambie ukweli kabisa, ulileta ng'ombe ushago huko Gatundu? Ulisema kwa ile interview nyingine ulileta ng'ombe, ni ukweli? Bibi akasema hapana, hakuna ng'ombe ulileta. Ulipata mimi mwenyewe nimenunua. Zile zako ulikuwa umenunua zilikuwa zimekufa. Under the belt again. Fire. Kidogo Amor Demivida akasema mimi sitaki mapenzi tena. Mimi nataka uniachilie. Mimi niende nikapendwe pia, mimi ni mdogo, miaka 34 naweza pendeka. Mimi nahitaji divorce. Jamaa 1 Corinthians akasema sikupati divorce mimi. Uniachi. Uniachi mimi. Na je, Kadudu nayo? Akamuuliza sasa kwanza wakati makasiriko inaingilia, akamuuliza sasa, mimi ni bibi wa ushago. Mimi umenipatia ng'ombe, kanipatia kuku, kaniachia watoto na ukanipatia Kadudu. Simu wajua natumia gani? Sijui simu natumia gani. Haya, ule mwingine Kim Yong wako na gari? Hali ya new model. Simu iPhone 17 Pro. Kuli. Amenipa Okay. juju. Ni majuju. Kidogo akamwambia mimi sikushamalisha sinema, mimi nataka divorce. Mimi nataka tuachane, mimi nikajikalishe, mimi bado mrembo, nitapendwa. Jamaa akasema hapana, huniachi na hakuna divorce, na kama tunayo lazima tukue mbele ya wazee. Naye akamuuliza, wakati ulitafuta namba 2 ulituita? Mdorogiza. Tashikilia. Ana sayuge. Je, ulituita? Mimi nakaa Geshagi. Mwingine anakaa wapi? Anakaa huku taoni. CBD kwenyewe ukipenda zaidi. Lakini ule amewekwa kule sasa, kazi yake ni kusumbuana na dhumu, kupatila nguku. Na mwingine kazi yake sasa ni kwenda meeting, peleka gari kawoshi, kukula masausages na mabacon na kuangalia mahitaji ya dadi. Hii hasira ni mtu akiwa na kutu. Nani akona gorokaga we? Gorokaga. Ni goro na kutu arume yorete na guku fara senzi sana.
You can imagine atiri we urasiria ru ni jeteire ate zikarete ugo takigega jeteire ogurukaga we ogurukaga ni gwithamba na gucoka thoko niko na mali safi na mrekodi hapo ni muigua Hindire mwathani ndariraga ndiyika ri hindire ndageragira ruo ndiyika miaka iyo yothe itangia ciire undu na mundu ri hindire ndethaga andu ndi ruo-ini makanjira ni wikare thi urie kiri uraria waremo uikare ri tondu hindi iyo maguritwo na mbeca na Ngai ni muira ri hindire ndathia kuria hunjia ngamaririra ngamera ni kurathio no ngiuma hau mageta mundu ungi mucemani uria tuguciraga nake makamuikaria thi makaheo mbeca story we kahuririrwo iguru ri hindi iyo ri ni kwari na mundu ungiaririe gutire mundu ungiaririe he mundu ungiaririe uigete ruo ruru rwa Triza ni one time kana ruo ruru rwa Triza rugathira ta Simon Makonde gutire hindi gutire hindi mundu angiaririe ugo dadi nimesema mtu aende arare kesho ni shule okay nafunga hiyo mlango hindi iyo twageragira ruo-ini hindi iyo tutari mundu tutangiaciire nake hindi iyo wakinyaga uguo kona ati nginya no wirute muoyo no rute ciana ciaku muoyo no nduramenya we nduramenya niki ndiwe kana depression inyita mundu kana niki hindi iyo gutiri mundu ungiokire uge Triza maruo mayo ragerera ni one time maruo mayo ragerera Triza ri magathira ta Simon Makonde hindi iyo gutiri no hindi mundu arathimwo ma miario ngi ndio yumaga ku miario ngi ndio yumaga ku na ndiwe kana ona andu wona na guku iguru marathimitwo wanaiguaga story kao no ndungigwa mundu akiuga no hindiria wi kirathimo-ini wi process-ini ya guturu hindi wi process-ini ya kurathimo niguo koraga andu angi mena miario ingi ya gukugeka no ndu uria twikaga ni ati ni haria tuthia keheri-ini kwira Ngai mwathani angikoo ni waturutire ruo-ini ruru we niwe wari muiga wa ruo ruru angikoo ni waturutire mathina-ini maya ndukanareke tucoke hindire atumia ni moraga itiguo yes ona nyina ngari no ore kana nyina mburore yes na no hena possibility ati ndungimenya ona ni arorite ona no ikimenya gwaku ona ni kurorite ndungimenya tondu andu aria ngwitari yes na aria tukwaria uhoro ucio ri yes ringi ni athurita eri kana atatu yes tuthie tukamugire mutumia ndagira guo aca na nikio uigwa tukiuga ati athuri kana ona na njamba ici citu ni kwenda irehukirira-ini nigetha riri yes ikari kimenyaga atiri maundu mamwe mundu ari expose hari muri ni moru muno in future yes no wone tha ici tari maundu mega muno no in future ni maundu very dangerous very very dangerous yes let me tell you gwiri atiri tari maundu macio nguonaga guku ati mararagio guku ri ciana cia ciari acio mari eriri no ikamakora thiini wa internet na nika matuira ni undu wa ciugo iria iraragio thiini wa uhoro riku ucio wa uhoro ucio ringi na ringi mundu ni onaga tari owe no cio wiho but there is tomorrow yes there is future wanyita ni kuri maundu twikaga na thiri nene muno muno makiria na tareke ngwire na ndiwikaga we ohana tani ino ni ndi ndahe nyina mburu kindu ni ndi kindu gya kwa ndamuhe ni kire ndimuhete no ni peke yake ni ndivika hatire kindu kingi niyo na nguku gwakwa ni yakwa ni hatire handu ingimwira ati ndagutigeire nguku ni uria twi mucera kiria ndimuhete no ni yes na ndikio koragwo na uhoti wa kunjuria nginya na kiuria ni kunjuria atiriri ni ukinjirire ngweterere wagicererwo niki niguo nwanyita yes kana uhenirie niki kana unjiririe o niki wikire o niki tondu nie no nie ndimwihete nie yes ndikanu ranyita no hana kinya handu ati ni ukwambiriria kuvario mutumia na indo either irio mutigeire iria araramata then ni wa mudivalue muno muno yes ni wa mudivalue muno tondu mutumia kata nyina ngari ndokire gwaku ni undu wa nyumba ona muikaraga aca ngui mwe nake mukomborete koguo ri ndokite tondu ni onete nyumba iria mugaka aca aca na maundu mamwe reke ngutare muthuri na ngwire ti macho cio media aca aca
Tima social media. Tima social media. Gikuyu-ini he andu turakinya tukora muno. Tondu riu uyu ni wogomu wa ruriri. Ni wogomu wa ruriri. Hana kinya andu ati andu ni maracokaniria mitandao-ini, especially maundu riu ma kimucii. Ni kuga twita ruriri ona ni turite na tukorona makiria. Wape menye atiriri. Mukurino ucio ri ena akurino angi angiariria in fact magomaine nwanyita akurino athuri mahotete kurugamia kona gukehanda siju kama unanielewa meho ona angigwete guka kuria se mutoni ri gukimwira nigetha ndikimwe oro ambia kigure kindu ri no nginyigirire ende cia hau ndeto ciakwa itingimwe oro uguo ni wanyita riu ri no ethe mundu ni aragia na andu tondu niyo na kire ndina thina nakio muno ri ni ati ungikorwo wina mwana thaici ta mwiritu uria waku mwana wina miaka 10 na kindu mwana wina miaka 9 miaka 8 it means that in a very short while egukorwo thiini wa social media na riria kerorera gakiripu kamwe ri Facebook imutumagira tatuo riu kogwa riria kerorera gaithe ri Facebook ikamutumira tatuo agathia gatwire akona gaithe agathie twire akona nyina agathie gatatu akona ese nona nduke muthemba uriku na ni akarigwo atiriri kai baba na mami mahanaga atia ati nginya makinyete handu ha kunjaririria mitambo-ini you are getting it no they are getting it all wrong by the way let's be frank they are getting it all wrong when it comes to matters family family is sacred family ni kindu kegwo ku protect wo muno agikorwo ni umiendete family ni kindu muhoro wa andu by the way maracuga ndio gugu social media makiona gatari horo wa itheru it's not a joke it's something that is going to affect even your future generations ciana ciaku they will be affected by that ona gaitha kuririra andu amareta celebrity uturie tu maundu here and there let me tell you take gwire ka undu ngwire na ndi ngwenda ukamenye wega ati ni kuri andu ingi mahana umuthi ni undu waire mairia mekirirwo maria nini amwe makaremwo ni kumukana kana kire ona mangi atwikire matingitwika nginya umuthi uyu ni undu wa ire mamekirirwo ni undu wa maundu maturaga me thiini wao mehingeire thiini wao ciana ici riu ni irakura na ndikona maundu maya imahingire thiini wa ngoro ciao ni kama unanielewa na maundu maya no magirie ciana icio in the future ikaga gutwika kiria Ngai abangite magatwika tondu these things are going to affect these kids maundu maya andu manona ati mukiragia tu kwati witage mundu ati akuhojia ngakwiragia ngacia thire cycle no it's not supposed to be like that angikorwo ni undu urahusikana na family atiriri tareke kwire kata nuona mutumia uria wao nini waku mutumia ucio mugita ciana nake mutumia ucio wereire maundu ni wa bata muno ona ungitwika ati ni ukumuhura to ni uragi uri ungi nwanyita ni agireire gukorwo a very very protected very protected na niona ndinjiraga mundu wothe ungikira na hau ati atwike ati ni ekunyenda ndimwiraga otene ndimwiraga tene kamwira ke nguteithie ngwire ni ndukahane ona tongenda kunyenda ona hanini asa ni tondu ndina nyina mburu ona to ti tondu ndina nyina mburu kamwira tondu nie ndingikuhota ndingikuhota tondu thaa ici ri uria ndinake ndiramuhota sijui kama unanielewa ucio ndinake ndimuhotete ona ucio riu turari horo wake mukuri no cio tuturitie ukuri social media ri ni kuonania ndahotete to ko ni hotete inegene riri tigire ku hatigire asa ni ngotete ku balance maundu magoka be wega reke iturore by the way na twitaruriri turore maundu tuikie ritho na tuone atiriri maundu makinyiria atia au tuguo niguo tucovaga family issues cia kinyiria atia igikinya hau tulifika hapo aje ati we na nyina ngari no mwikanagiria miario social media hena andu maraugiria makahuraga hewa urio kiuria makauga ati cokia kiu na muraria maundu ma ati nie ndirenda tutigane nie ndirenda ucoke muci cokia kiu atiriri mundu ucio ni oke tunywe nyamu ino
ndoko are wa thiritu iyo itu ri ni ri karira ndangera kinyire handu hau kinyite mundu ucio wa pipe mundu utire mundu wa bypass ungikinya urona mundu wa bypass hau ona Samido ni ingirire kou ri akiumire aririo ni athuri ona ndetekerire ndeto ciake twaciguire haha iguru na igithira atiri ni hekwenda turore maundu na marorwo ndariria platform ine no to no korwo ringi no ngiria mundu platform ndangikuhe but it is unfortunate how turakinya twitarurire tondu menye this is a new generation na ni kura riu irorete kura ni kura irorete kura generation iru yakinya ati maundu mothe mari covagirwo social media hena andu akugiriria let me tell you ona gwina ndi gukuhitha ona kungituika ati family yo ni yacokanwo ndiri hingo igacokana igana kwa igana. It will never be the same. It will never be the same. No kajuria. Yes. It will never be the same. Ono gitindo kiuga kana ngira nyina aburu wacoke. Okoro hau niho ndiramugereirie. It will never be the same. Nimesikia vibaya, wacha tu niwaongeleshe kidogo. Nimesikia vibaya sana. Sababu nimeona watu wakinitusi. My brother Jerudhiga here anaweza sema ukweli. Hapa niliingia saa 10. Na huyo mama nilikwambia Jeru. Nilikuuliza niende tu nisaidie huyo mama. Ukaniambia enda umsaidie. Ndiye huyo. Sasa mwenye nilisaidia ndiye huyo. Anafanya muniite mwizi. Uliza mtu kama huyu hapa. Yathimo yaku. Matirama matigiota nginya matiramenya ndiramera ino niyo ina raini ino. Ino ni ya mutumia uyu rora ngimunengera. Ndio turahũthĩra raini ĩmwe to tũraikara nyũmba ĩmwe. Koguo tũgũrĩte raini ĩmwe ya thimũ. Ĩno nĩyo ĩratũ hotspot. Rĩu ndauma nja rĩ gũtirĩ network. No nginya ingĩikarire nayo ĩno. Kenjokerie mwene thimũ ũyũ. Kamere handĩra ingĩrire thaa cigana ngiuma gũteithia mũtumia ũcio. Ũgĩkĩa ma ya Ngai. Ũgĩkĩa. Daiji ndathi nginya thibitarĩ hau mwana arĩ na ndaingĩra live. Ndarenga live ĩno nĩ mũkuona harĩa mwana arĩ. Niĩ mũranjũria kĩ? Mũranjũria kĩ niĩ? Mũrahoire ũteithio, mũranjĩra Karangu thiĩ ũteithie mwana ũcio. And that's what I did. Tiga nani nui gũkorwo na mũndũ wĩna thĩna nani na mũtirĩ thoni mũkiuga atĩ nĩndĩratahwo niĩ mũĩ nĩũramwĩrire ũguo nĩndĩratahwo atĩ nĩkĩo ndĩrokire India njũrete atĩ nginya ngari yakwa nĩ thiu atĩ nĩ kũra ndĩrora conokai itingĩtahwo ndatahwo nĩkĩ ona inyuĩ Ngai mwache mama Gift aingie live na mtoto wake awaelezee kila kitu, lakini mambo ya kunitusi mtu asinitusi mimi. Hebu niachaneni tu please, nawaomba tu please, na Mungu atawabariki. Mniachane nimalize mwaka vizuri. Hii mwaka imenikibisha kidogo. Mimi mniachane tu vizuri, mutigane nani? Mutigane nani jikare wega? Waigwa nikuhoya uteithio ni ndukahe akone ndakuhoya. No ni ndakwirire teithia yucio. Hiyo na inywe. Tikai kunuma tuhonie. Na niko ndaikira live ino nigetha mundu ukunjare kunjuria kiuria njurie. Hapa hakuna mwenye wewe na VPN wewe. Ya kuingia TikTok. Una digithigire tutuki kinyo na tege ina guku. Lugo nari othe mara ujirite Karangu tuteithie ni mureke njikare na njeru itu
Jeru ateithika ni njoke. And I'm very sorry Jeru. Odo ni ndiokite guku guteithia mundu ungi. In fact purposely ona de sacrifice ile ni undu waku. Niko extended guko gwa itari na uru. Na ndirekete uguo tondu ndina ngoro njuru. Ndirekete uguo nigetha ndeithie. Ngai arondeithia go stick hari kiria giatumire njuke guku. Mutigana nani tu please da muthaitha. Mutigana nani tu da muthaitha. Mundu kunu manumire undu ungi. Mutigana menu ndo maundu itoi. Mutuma thie ngaigirire life na kuja thibitari-ini. Mutigana nani madamuthaitha ndamuthaitha kiria giothe ukunuma kiro gucokerera tondu waruma mundu uria utari na uru. Ngai amurathime ni reke ihuruke. Hey guys, jitagwo Kagema wa Muraya na on behalf of our family ndoga kumuhoya muturekere. Ni maundu maingi monekete na ndanyiha muno ni tondu tutio no makinya handu haha. Right from my mom, brother akwa Karago na mucio wake ithuothe twahoya muturekere muno muturekere. My dad wine ndari enda mucio wake wanikani uguo na ni tondu niguo hakinyite itikira itu guturekera na gutwa ihinda ona ithuru tucokererie ngoro-ini citu na tuonanie ni tuherete tigai gutuhura ringi. Please turekerei riu. Lakini kukua tu Karango, the fact that we ni Karango, it's very hard. Like imagine watu walikaa hivyo wakaona si Karango ako India, ama Magift ako India, wacha tumwambia Eddie akasaidia huko. Sawa, na wakasikizana na wakampigia, hiyo maneno ikakuwa sawa. Kago anaenda kusaidia. We wacha kiumale. Karago analimu waka nonsense. Nani watu walimwambia we enda usaidie huko. Okay. Gero no data ya kwa bono na ni my best half. Atako Karo wa Karash. Yeah. Karo wao. Inde tu wako na mwake maka. Etagwo Karo wa Karagu. Ne muyu tu ko mutumite na 500 nimo mashio. Na niwe oshio. Family. Tuogerere. Ogerere ingi ithatu nigetha cihinge ngiri tu tuli pesa. Ngeza. Soke uthi ugeithie mheshimiwa kururia hare. Ngerera. Kwani wewe ni nani?